Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka jingpak hang no jong ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills ya ka yaude lang ki marrep haka parking lot jong ka Shillong Municipal Board kabadan marsya bat ka Anjali Cinema Hall kala pensosi hado kata tai ki nong rep bat ki nong dijhur ki balas dang biang ya ka ki ka kamai ha kini ki benai ki beladep ka jingpen mi hukum jong ka Deputy Commissioner ban khang shwa ya kini ka yaude lang ka de helor ka nong rem hadien balasyam bakam dan setia ka jingbot henti ki kendon ya da COVID-19 bala batha da ka sarkar zilla kat kum ka hukum bala penmi da ka Deputy Commissioner haka khandai trek unai tung arjar arphau la ong baka yaude lang ki marrep ka badan ha parking lot yau molong kalawan ra ya ka jingkhapnya bat ka jingya tengan ki beriau ka balong persya ya ki kendon ya da bat ki jing batha jaga tenat ka koi ka khya ka Batisi TV haka jingya keren bat ka President jong ka Yodo Khasi Penat Association ka Kong J Malngyang kala ong bakani ka jing khang kerdep jong ka Deputy Commissioner ikni ka Yode lang ha ka wei ka liang kala bu jing e ikinong rep namar bakim shem layo jing tep shis ngishwa ban khang ikni ka yo Namaskar par ya ka DC ya DC bat ya ka ya minister beri kami nang ni nak syakmat kadon kanu ka jing khang kan ai advance nang ba kinong rap hi baning tong kiya nama klam ka jingtep ka ba asmi lai sni soye ki kan koi she ka jing yak di kinong rap nama sim umar ula ko himne kamu dangi mi awan thak kamu umar jong kinong rap la phai se ye kamu la subra te ka bajing du nong bakhra ka ding kinong rap yaki driver ba ki handyman nadu nang tin ko porni la don ka checking nang ti kila le bat test bat temperature check nang tu ndala dap shoban shogin pha nang ti ru la bu adu la kin tai ki dalam ada betul lagi kita lah clear lo ke result ke report naki kita sapa nanti dalam pas ini makan arung dalam poi show bangin kita dalam poi hang ni ni mai rung rah ni ka kamjungi mintangi hap pendap show ka packing lele dalam ada packing isa airung ki kini kali jongi bangin lu ye itu driver ki handyman nimsha ara bikin min kali kini shock ki hap song betik itu kadang jong ka jing khang ro ka ding jing buntai ngiru nala diru ngi sier hi ai jingwan jungi ngimban sier nandu ningkong shoban sedang kani ka hi ka sarkar ka khotchoy ngi ba mang ngi dan ka relation ba ki nomrap kadi ka baningkong do kadi ba ka sarkar ka kwa banyar ki nomrap te khnang ba ki nomrap kinim te ka khotjoy ngi nom khai nama mangi dan ka relation ba ki nomrap te lumba jong kani ka relation jungi ka pentulun ya ka kam jungi nari ka kam nadu pas sedang kasarkar ka ai ya kan ikat top floor kadi ban ai minta jong nomrap kamu kemar nomrap berkai ka penhang ti hajrong kamu ni ginong khai ni apa dak ni ginong khai nang ni apa ngi di thian nang ten hajrong saundra ane bakna mang yo pake nari men kini kisi enteng kaladon ko dal ba yo bakhang ki khang ya te gi nang te kalanyom nu chune te de nafta ka da ba hapring jong jing nyom jong ini ba kinong rap kimio bandi stis jong lawan non sini kala along jampak kala jampak sa yo complain yo complain kadi nakata kada nrai da ka ai bet thik namta nong rap stis jong bangino khai hne preng kanum ja long hakata ka par chukar san tu te banawan ma gar kon te gina de brai dik kum ma men chismi jadi pandang bagaimana gimana satu bandi di khang na dan kalau kataru di kumna ke mesti kesan cuaca aduh bagi lah cu lamir terlim beri lah sih mereka sebelum seneng nilai kumna kamar bata dia kata oke sih tapi tak pada ni pada kamar bagi lah apa kali ke bawah bala jengai tentang kadang ke bawah jengai tentang kadang ke bawah jan ke bawah nang ni apa asa apa sabaru di sini nya po e kamar pot kamtan kali kamar pot te batang po chisni kamtan manta por slap ka wa la rumta gila de ka umma tigil ya ngom loken tikal karkom tikal sarkar gala de masuk tu ken jadi berai jing bet ken mana ka kumba si ski kumenin kasi kita ngolah saya mental si wan kamar tu tinggi ai sung tu ya kan ni jajakan ikuti tikim ya kang ke kila mana di kamalong ikata ngimtiap kayaknya
kikumnya kang kan itu. Nama ya kali ki aja di kuda kalau kamlong itu kan yang orang kuda kamlong kerpang nama kali di separate di beri. Umlang hangte tiar rush beng beri kata tiga deh. Tamang tip ya kata di putken namangi tinggi di masa po. Saya jong jaga building tinggi kiki orang tip. Lada kami kayo bilang ni nong bilang ya kabut ngintip su. Saya ingin lagi cukup komentar ini lada kikang ya kan ke marasam bro lada ke orang bangsa marasam bro. Ha? Beda ingin ni ke jaga bangin tap mar gini ya. Tahu nong tap mar sepo baru umpan mar nama beli kalau ni lockdown capir ke lockdown. De lada ngi pamar mai cukup mentah ulak banyak di kepisau me ai. Tingginya pamar kumno. De lada kawan kemana nanti pergi yo bandi setika apa kayak dah yo makamai. Ini tinggal sejak sangat mati kita. Lada kawan di kang kemsan yang ke marasam lain. Kamu ni rakyat sangat. Namar ni im nak ada kita. Dimnya ai kamar rap namar balai kamar rap nin sudin tu to. De ban tap sabar gimna. Gimna kan kadu kata namar la tap nda sisi sini. Tama bisa punya pelajar pun nama boleh jadi kalau ke lockdown ni ke ni tinggal asuh siapa ni tinggal perkat lek kumno lek saya kan terima kasih tu tangin yakit nyadi hai kan yang baca ka bandi umyo yakit terima nyadi saya kapan kamar jongi kan ku bindi ayai kotor ukirla umdon hapo silom itu sojau begitu bikin gitu dibayar di jadi gitu lagi poin Pang la plipan dong di la yoro kador kan ka sono de la cincia hi ong jenge dengan pun pangai kenduk nong tang kini gimana dai naru kiso ki pai baju ya rap sinong rap jenge pun dai lihat manuan di sem jenge kumne mestap naru mestap lawan dai yo polisi baje pihak ya pihak di sto sa surok se sebenarnya sinlah pelan itu ke kelak bandon ruh lai belang banda keren tangi itu kimyang itu para beriau lama moro iki tangan siap itu akum ka tak bapunya mengkene asni teklak sampai mulai bandon ladu kan pemerintah pun berlapot tinggi do am sibun itu menendaki kat no hajar sulal plus pemerintah pun berlapot cuma ki dia ada banding isuan tang menjit misa ada banding tu di pemerintah kat ni maru bakot do no Hajing sisa habang iyo akan digajaka ro ning kong ngisungu HIDC minister bela penyo yang akan digajaka bangin penong yo sipor kabar palaban ple kayo do de hendrai long nado kasih baning kong ru ila penkular hiyangi bangi deban control ngi deban dan social distance ngim deban yelum ngi deban dan taki traders bat ki farmers ne de hendrai kaleja kum no kong kaja padeba hang nim don control nama dan beliau jongkaan ki ban pet ban limit ya ki beri barung ki bai ai hang ni la surung bai kat bamon mi kat bamon de hajing sya kan ni de jaka wholesaler de namar bom dan nong pet ki retailer ki rum bai de larangi be para mangi pada ki kapau bit ki long ta kan mo para beriu tama ki sim da kumoi pat de ngimbe nyai di siru bai bikhang no e ni ga yo ngislo de hi bai in khang no kaliang jongi ru wat na kaliang jongi hiru ngilatim nama bare nama kalapalat jungkun beriu nama sal kham tam hagi ni ki por baka jingpang covid ku ka ki palat ti
Ada kaba sususi pada kandet kalong ba idisi pada iklam ai prior notice yang i bangin khang no ekene gayo isu khang kansan dai khang kansan te ni tengila ban nyo si dai ka problem kalong ye kinong rap popli kila wan na jia londra lagi mata la bung sayo sa ni ban dia ban phet de ndai kham sha su te nakaliang jongi pada ngiang ngimi ikiran ngipan jimbet di isamai nama bila dom ba halo kataka nongrim ba mundan susul la long ko prawin de hadin re ifon sutai ngipan jimbet ngipan request de finally pada menin iya kala iklam iu hi pada iya hi kala de ngilai yo ban khai menin de mentakasi pada nongrap tu umyo jengtep salah senang ni hang ni tingila yo jengtep Ikin orang terlihat dalam step salum kila let kila kait kila sat kila malah jom de kila let aku ne de mentasi uhapan poin nama menin kila kait de mana kasih iklim syasut berat bandung haji sisa menin ngila don meeting by minister ila khot minister concern agriculture yang i ba kumnong nya le tingi ringon sa la bhaban khang no nama kami hap shu I know yang i hayo de minister concern yang kamdai ka buah hai ban hayo na de issue request orang ngong ngila dam la sa ngin khang no khai ngin khang no man ngir ni tieng ya le de ma de minister concern rai ngong wat khang na man ra khang la long balik ben ki ram de ngong to so la da popular ba fi ben biang no da ki breu ka an ban pet ya kumno ki reu ki run gimi na man ngi tingim la da la de ho ngin ya ra de ngim la da la de la pet ba katai ka level ka basajrong badan nai no ki nong ram bandi ini ke road level in ai kinang khai tela da kalong kumta tengat ni tharai kaniat bet te mene pada DC ri kham sarung su meneru tela ba kham sarung pada ni lai wan nak step on eton la phone sini la phone stang la phone magistrate la phone DC de miala DC mai retada de ngi phone ai minister yang sa kemar kal abur kala hani sei kine ngira de da kajinge la pada jong minister menta kasir ni ayo biang ban kuli ni ayo menya kuli mereka taruh pun ki man mau kila khai no itu bagi bapai te kajinge kalau menta long kido gen nama ba kam I notice the press release unju ai ru suwan bet ki magistrate suwan bet police supeni be yang ipek ni order na disi dia long menta kan kinong rap tu baplikin yo nai kan ni kata order ni tingwan ni tuan rak ni ini melalai moni orang tu kita kam prior notice ngomong ladam lau sita ya asing lai sing dah ban ai notice ki suaban khang ya kamar jompi de menero da kajing ya sa cikam jongi layo ban pedrung ban layo ban ya de mago kataro labun bala lalong bala sulit berat sita support san me kila ya khai ban syaru de ngir kepak ken ba long kai la da jaba hap ban khang biang lu nimnot ban ong badai ban plebet naman ngitip higa ya ka situation ke badan mentamo seno ru nama ni covid ula punit palat la penjenjar om tangki he yang kira-kira la penjenjar nama la dadon ge kham tam ya kinong ra long sobha kan ban ai jing tip pa de don kam kan mom ban su ong ngala khang ngam syaru su ke pentu marjung tang i makin yam no tang kismosi kilengnya kiam ngiru isin ay ki ringi kerpat kan long kabala bana kaliang DC nakaliang ka sarkar mo kin penbiang kan yang ni ki brio ki ay kumno ban shek banom ay rong tada namala dangi dan hitang para nong khai bat ki nong rap dan social distance ngila ban limit ya ki brio ni ka everything kan nong under control otherwise namta la ki pelan bet man bapalat man hagan itu apa sisir wi haban khang no wat dangi rungin pha khang hidaladi ngimnot ban tor hang ni de tangkata de i minister ban iu nyarap lem DC nyarap lem yangi de ba iu la salesi kanum jasu Ikong sahaja te I play minister in charge bukan je agriculture. Nanti kalau lockdown ikan berengkat irak engkat na bagi lihat. Agak jumpa mat nak lenti, agak jumpa bangin yo lagi pas, agak lenti bangin kenduk put kijingnya. Kum minister ide beri bedang engkat kita ni. Pelak lenti ni, tapi kijingnya ni siam ni phone ni batai i marmar ialah ikat balak ke bawah bani rapi. Bani kerpa dengan sarkar hi. Bala dalong ke bala nyimong ya kadang jimpang kadang boy kadang kieng ngitieng ngiru ngiti. Kendeng ngisi orang bala dadan gono
ai jing tip ba clear ba nong rep bandora mar kin suk kin num dukul mar ngrai namar da kilawan na yeng kila poi shani si yo le yo ahli yo pra ki ba kalinti ka kham kin shan ba kilinjar ki jimut ka ngrai to kamar ki hapan ba nagar pa dia ka sarkari la dalong ba biru kum kinong ki minetrelang ingin le kat bala maintenance yang sel sejas dan lemba kilinti ba sarkar ke la ikar pa dia sarkar bala dan kono batai lemba ki press release ki media long bagin aji tip ba barok ni tip lang